ken patulungan, ikang minyetula, ampong kapayapan, ingin duming balen, ken lalawigan, uling kalimbun mo, taring sa langdalan. Ning baryo sa puro, taring kamalengan, agad menatini, ning katahimikan. Ning sablang isang manampong bimbisitas, akit ang delawan, Wolverhen kamaslang, tinganggang emalen, bigdalamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat. Hello. Kasalbang tayanan, niyunlad, milagnarin pa mi kalugod, agad linanganap. O Virgen de los Remedios, damdam aking kekengya abus, iligtas mo ken ikabus, ing sablang tuksuan maron, ibiyemuming ketang lunos, panalangin mo king Diyos.
Maya paabak po kekongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni, ing banal a misa, para king Webes, ning mumunang Domingo ning karaniwan a panahon. King makapasubaling paralan, daraon taya naman iting misa, antimong pamagsadya, para king kafiestan ning Santo Niño, king daratang a Domingo, Enero 15. Ingke katamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Ricarty D. Macalino, Kura Paroko, ning Parokya, ning Virgen de Lourdes, Talang, Candaba, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. At magdiwang, maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa Kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at bawang minamahal niya. King lagyo ning ikpam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios at ing pamagyagum ning banal Espiritu, mantabe sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Kabataan si siyantala ring kasalanan, tamo ba tamong karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Ginong Jesus, iking dinatang bang isut mo kami, king metong at king ikpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, ikang manulo ka ring sugat ning kasalanan ng pong pamisagsagan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikang mamilatan para kay kami arapan ning igpamo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Uig paming mayupaya, Diyos ning pakalulu, king mitmong ganaka, balikdan mo kami, king kekeng kasakitan. Bawasan mo sana yung kaya kaming pupusanan at pasignangan mo yung kaya kaming kasalpantayanan. Banbarati kaya ngating sikanan lubat tiwala, king makaigpamong pamaningat. Itinganaduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo, ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ning banal Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibad king sulat karing Hebreo. Antimo ing sasabyan ning banal ay Espiritu, nung damdaman yung ngeni ing sewala ning Diyos, kayo maging masyas sa buntok, antimo ing depatan nyo kanitang megalsa kayo, laban king Diyos, at pinyubukan niya karin king desyerto. Karin teksuan dakot pinyubukan din kay kayong pipumpunan, nga nang magsalita ng Diyos. Bistaman ikit daing kana kung depat, kilub daring 40 banwa. Ulinita, kemuan kularing taong deta at nga kong sinabi. Kapilan man elameging tapat, nalamebiyasang tinupad karing kanakong kautusan. Uli na ning muako nga kong minyong pa karela. Kapilan man nalamilub king lugal ning kapaynawan asidya ko para karela. Kapatad ko, mingat kayo sana banketa alang mipapakarok ke kayo at milalako kasalpantayanan ang ganaking payinggulot sa king Diyos amabye. Bagkus sukat kayong miyusukan aldo-aldo, kabang atin pang panahon, antimoing sasabyan ning kasulatan, baning ninuman ke kayo, malinlang king kasalanan, at maging masyas sa puso. Uli itamungan kayabe na katamong Kristo, nung manatili tamong matibe, kalawat, ang king kawakasan, king kapanaligan at miyabye ke katamo, iba't pa king kamumulan. Ing amano ning Ginoo,
Salamat King Dios. Nung ngeni damdaman niya si wala ing Ginoo, eko sa magmasyas a puso. Nung ngeni damdaman yes si wala ing Ginoo, eko sa magmasyas a puso. Meko keni duku tamo at sambanya. Tara, siklaod tamo king arapan ning Ginoo. Ya ing linalang kay katamo, ya ing kay katamong Dios. Itamo ing balen a kayang pagmasabalan, kawan tamo waring kayang ingatan. Nung ngeni damdaman yes si wala ing Ginoo, eko sa magmasyas a puso. Pakiramdaman yung ngeni kayang sasabyan, kayo sa magmasyas sa puso, sa pakyapusan ing gewara din kay kong pipumpunan, inyang at king meriba, king desierto, karin masa. Karin inamon dakot pinyubukan, lipat ning karela ng tengalan, ing depatan kung mayap para karelangan. Nung ngeni damdaman yes si wala ing Ginoo, eko sa magmasyas a puso. Ing laing ito, pikasaman kay kilub ding 40 banwa, inya ka na kong sinabi, ding taong deti, tunelang alang katapatan, ero boring pamintuan ding kakong kautusan. Uli ning mimwaku, karela, simpako, king ela miras, king labwad, anong nuko sa papagpainawan. Nung ngeni damdaman yes si wala ing Ginoo, eko sa magmasyas a puso. Parangalantaya ing mayap a balita. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo mantabe kay kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Lepitane ning metong leproswa ni Jesus siniklod ya king harapan at nga nang migpakalunos. Nung buryan yu apakayap yuko. Melunos si Jesus kaya tikilane at nga nang sinabi, Buriko kumayap ka. Kanita mo rin may walaing lepra ning tao at kinayap ya. Agad-agad na yung pepalakwan ni Jesus, kay ba't ning maigpita, penabilinan. Lawan mo nga nang sinabi, mo pamalita iti kanino man, mayap pa muntakat pakit ka king saserdote, kay ba't midaon kang ay nagpangkingutos ng Moises, ban patunayan ka ring tao, ing mayap na ka. Dapot may koyo at pemalita ning milyari, uli na nita, enemilub lantaran ni Jesus king balen. Makagyuna mo nga tsuking luwal ning balen, karing lugal at tahimik, at karinde pagsadyan ding taong manibat, karing miyayaliwang lugal. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. King katampong maya pabalita, nga na pong may kwentong San Marcos, meluno si Jesus king leproswan, tigkilane, at nga nang sinabi, Buriko, kumayap ka. Kanito mo rin may walayang lepra ning tao, at kinayap iya. Maya pa abak po kay kayungan. Maya payabak po among. Kamusta kayo po? Maya po. Amis ko po yung magmi sa aking radyo ne po. May busy po kayong simbambengi at bilipat ko po kasi kayong metong parokya na masaya po ka rin, maganakala rin tao, at itamupin po medyo marayong bagya. Kaya katampong maya pabalita, at yung pong metong leproswan. Puri kayo pong ipokus kaya katamong pamigunam, kaya nga manong tigkila ng Jesus. Kaya tang panahon na pong Jesus, bawal king meto nga udyo na tagkilane ing meto nga leproswan. Kasi maging yung kalupa ng unclean. Kaya po ring leproswan during the time of Jesus, at ila pong bel king karelang batal. Bangat po tang lalakad na tutunog ni itang bel, itang kampana, iwasan danala. Kasi nanong abalay ito, patsetil nande, magilangan clean, bayo ilang miraskin templo, bang midawon sakripisyo,
Kailangan lang pong dumalan karetang ang taong pong purificatory rituals. Minsan, it will take them days or weeks in order for them to enter again the great temple of Jerusalem. Nung lawen niya po kang Jesus, nainisip ito. Umunang dili, uling iya, Diyos siya. Iying ginunan ning batas, iying penibatan ning batas na ning tao at batas na ning Diyos. At kadwa, out of His compassion to the leper, pakayap ning Jesus. Patse po papakayap Jesus, mo basta physical healing. When Jesus heals, it is always physical, spiritual, mental, and emotional. Because the healing of Jesus is always holistic. Kaya po niyang pepakayap ni Jesus itang leprous one, mo kinayap physical, ketang kayang physical deformity. Kinayap ya naman, ketang kayang emotional, ampong ketang kayang spiritual life. Kasi niyang kinayap yo, pwede nang loob pasibayo king city of Jerusalem. Pwede nang makirungot kareng tao, tang kayang emotional attachment to his families and friends. At pwede niya namang munta keng templo bang pasalamat, i-practice ng kayang spiritual life as a Jewish person. Buri nang sabyan niyang pepakayap ni Jesus ining lepra, mo physical ing pekayapa ng Jesus. Uling dati, lepraya, considered niya po karetang marginalized, na pwedeng milub king city makiyalubiyulu, karengaliwang tao. Nung luwen niyo po spiritually, nanla kaya retang kekatamong physical and spiritual leprosy. When we continue to live in sin, mibibiyeta mo ating leprous one, uling dadayuta mo kingapong Gino. When we live in sin, we are far away from God like the lepers during the time of Jesus. Potangita mo, alatang pamipagkapwa tao, masungit tamo, pakilaway po yung kasipin nyo. Ayan, lupaya po yatang masungit ng kenggulot ng angel, ne? Kung po banggit ang lagyo, bangkanta po secret ya. Anyway po. Potang maging makasarilita mo, we put, bala mo, barriers between us and the people around us. Bala mo, tintamong spiritual leprosy. Uling yung leprosy during the time of Jesus, idayo na ka king Diyos at idayo na ka king tao. Len me Jesus, lepitane. At nung lawen niyo po, particular, itang kayang panalangin. May nga diya, nung buryan niyo po, apakayap yu ko. Pero ay napinilit, sinabi na, if it is your will, Lord, you can heal me. The leper at inyang kababanlub, uling balo na, he is at the mercy of Jesus. Minsan po ka rin content na nikakatang panalangin, bala po utusan tayo nga pong Gino. Gino, ibiye mo kako yan. Gino, kailangan kini. Masakit ko, Gino. Paldanan mo ko. Minsan ka rin content na nikakatang prayer or panalangin. Nakalingwan tayong i-consider ing kaburyana ni nga pong Gino. Ewari po king ikpami, di ba? Your kingdom come, your will be done. Ing tutupong mga di, kalupan ng mga di nining leprous one. Gino, masakit ko, nung kaburyan mo, dinan mo kong kapaldanan. Gino ating kong pagdalanan na mabayat king biye, nung itiyag pang king kaburyan mo, solusyonan kini. Gino, mag-prepare ko king board exam, nung iti kaburyan mong mipasar ko, let it be. That is one aspect of prayer we tend to forget each time we pray. As if
We are the Lord's, and we command God to do things for us. But we know it is on the other way around. Let us consider ourselves like the leper in our gospel, that we are at the mercy of God. Without God, we are nothing. And our mission is to be near Jesus. Lenye po ining lepros one, kay kakatang ibanghelyo, balo na yaman pwedeng lumapit karengaliwang tao. Ot iya, linapit ya, kang Jesus. Nung pag-aralan tayo po yung ibanghelyo ng San Marcos, lalong-lalo na po retang biblical commentaries, akit ta ka rin, ining lepros one, it is not the first time he met Jesus. Bayo ne pa, karungot ti Jesus, dakal ne daramdaman, ating lagyo na Jesus, pe kaya pa no ring masakit. Ating meto nga Jesus, pe kanana ring danupan. Ating lagyo nga Jesus, pe patawaran na lo, ding makasalanan. Kaya naman, inyang daramdaman itang lagyo nga Jesus, naburi ng sabyan, ing Diyos magligtas ya, or God, a God who saves. Inyang abalita ng dumalan niya ka rin, linapit ya. Uling balo na, i-deny Jesus. That Jesus will welcome the leper and he will receive healing, holistic healing, which is physical, emotional, spiritual, and mental healing. Kakalugurang kapatad, kining may pabalita, adong baging tuturo na kaya katamo ni ngapong Ginoo. Bistaman, itamo yung tuturing dang peka marinat, peka makasalanan, king yatu, kang Jesus, nalalawen nito. Ing lalawen na, potang lumapit ta kaya, aranasan tayong kayang lugod, itamo mismo, baywan tayo, ing biyeta mo. Maging masalese tamo, at mipaldanan tamo. At pangadwa, potang itamo, pangaditala, ding masakit, para king karelang kapaldanan, we become agents of Jesus' healing ministry. Kaya pong banal na misa, manyatamong lunos at pakaluluking ngapong Ginoo, nanano naman detang kaya katamong leproswa na makapagdayo king ngapong Ginoo, at king kapara tamong tao, ulwa na katamo. At pangaditala naman ding masakit, manano na sanang panamdaman da, ing makakayap ng upayang Jesus, ating kayang mayupayang lagyo. Amen. Kapatading sablang mayap ibatngan king Diyos, manalangin ta kayo para karing sablatang pamangailangan at para karing pamangailangan ning mabilog ayato, ngatang manalangin. Ginoo, tagkilan mo kami, bakeng kumayap. Ginoo, tagkilan mo kami, bakeng kumayap. Para king kapulungan katolika, bilang ubasan ning Ginoo, milaganap ya sa karing sablang bansa at mamungang dakal abungang mayap. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, tanggalan mo kami, bakeng kumayap. Para karing pamuntok sibil, ingkarelang katapatan at dedikasyon king obra, mamunga sanang metong amaslag alipunan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, tagkilan mo kami, bakeng kumayap. Para karing magdusa, lalo na retang tiran ning COVID-19, ingkarelang pa magkakasakit, sana magobrang anting meto nga masikan, abonong papamunga karela, labis-labis abunga, ipanalangin taking Ginoo. Tagkilan mo kami, ay kumayap. Para ke katamungan, kapilan man sana, etala pangalalwan, o pangariryan ding aliwa, nunay matampatang magobra, king dake na ning ubasan, ang makatutok ke katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, tagkilan mo kami, bakeng kumayap. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe,
kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kay katamong talapakiramdam, king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyaya liwang programa, ning kay katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo, ning kay katamong Archdiocese. Iyuli no sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyang unabye, ipanalangin taking Ginoo. Inuutakilan mo kami, bakeng kumayap. Ikpa, ligaya mo yung mamunga keng dakal, arap at misaniti, kawamilataning matali, kapamakyagum kang Kristong, kekang anak, aginumi. Amen. Dalit tapo para king pamagsadya, karing ayin. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matang pangya, harapaning Diyos, ikpang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo, at ning mabilog ng banal akapulungan. O ikpaming miglalang, tanggapan mo reting ay na daraon mi keka king kasalpantayan at bustan mong, ing pamagdusa kaya kaming pupusanan kambening lugud maging metong yang sakripisyo, ning kapurian king kekang ligaya, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At keka antimurin, Itasyula reng pusuyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat tampong matulid ding pasalamatan da kang parati. At numan ka rin o ikpa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya. E mo kailangan ning kapurian na ipayabot mi keka. Uling iti makaragdag king kalam mo, ingyang pangming kapasalamatan kalam yan namang ibat keka. King babyeming kapurian kekay kami muna man ning makinabang, at kami murin ning susulong king kekang grasya, kamamilataning pakamalan mong anak. Ulinita kambering sablang koro ring angel ning banua, daralit ming kekang ligaya lain makyabe king alang tuknang dang pamamya kapurian keka, at ngaming magkanta. Kataas katasan.
Ikapining banaloy pa iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay pani ko pumi. Itugtog ming espiritu mo timong titipangambun kareting ayin mi. Ban pabanalanalat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi po kanitang benging mi panganyayaya at bayan na dinaw ning sarili na aking kasakitan at kamatayan. Kinuha na yung tinape. Pepasalamata nakat pinuri. Piraso net dinuang ne karing kayang disipulo at ngana. Kuanan yeti kayo nga at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuaning kalis. Pasibay na kang pepasalamatan at pinuri. Dinuang ning kalis karing kayang disipulo at ngana. Kuanan yeti kayo nga at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para kareng dakal ban keta may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti anting pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ening gaganakan miyo mapamakalulungik pa ang kamatayan ng pong pangasubli ng mebye. Darawin miya keka iting tinape ning bieting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo. Tipuna na kami ang timong metong ning banal ay espiritu. Ganakan meoig pa, ing banal kapulungan mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing obispo mi, ipasyano ing obispo emerito mi, ding sablang pari ang pong diakono at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming minuna ng pepainawa king piyong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mo lating sablang mayangon na biya king pakalulu mo ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kambe ning Nona Birhen Maria, ing Indo ning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambe ring Nona Apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, Santo Padre Pio ning Pietrelcina, at kambe ring sablang banalami biye kalugod-dugod keka, king kekaban ding panahon. Apor yan ang pungapalayan na kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong, kekang anak. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagumning banal espiritu, sablang parakalang pong ligaya, keka o Diyos, ikpanglubos mayupaya, manggaman, king alanganga. Amen. King mit mong kapanaligan at tungkod king ikpa, manalangin tamo, karingamanong tiron na kay katamo ning Ginoo. Isang hangyaing naglumo
Ikabos mo kami king sablang Maroko, pamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan. At mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panay ng pong paksadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Iesu Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos, sa ikpaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ing banalakapulungan mo, at pamayapan ng pong pisan metongan mek pangking kaburyan mo, ikang mabibiyan pong mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabe sa kapilan man kay kayo. At keka antimurin. Ipakit tangining mikakametong tamo king kapayapan. Cordero ng Diyos, amilan ako, king kasalanan ninyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, amilan ako, king kasalanan ninyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, amilan ako, king kasalanan ninyato. Ibigay mo kay kaming kapayapan, ibigay mo kay kaming Nyo Jesus, sing kordero ning Diyos, sing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws king apunan ning kordero. Ginu, e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you,
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pamnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Uig paming malugod nung makanano mo keng binayo at pepasiknangan karing banal mong kalam. Sopan mo kaya sanang marap mit mong sikanan loob karing paintungol ming kasakitan. At ding kekeng kapatad dinan mo sanang kapanayan king kasalukuyan dang pamangailangan. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe kaya kayo. At keka antimurin. At bindisyonan na kayo ng Diyos, alubos mayupaya, kingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi dawon ne, o metana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Ibig